Hey guys, jotono na hanya hai lam sugo te hanya hai ani YouTube channel lo hingin rok thumbnail te title lo na saiman thangana tinin video ba hai hingin rok wan suk tong khana te bag bo kani kani khaji ja hingka ba bajaga thana ni hine hingin rok no tabuk sai kon rok ba kisa kisa wan sugai man khana ang bajaga thana na hinga haipan tabuk sai ko je jaga was thang sogoyo a ko location no thang sogoyo afur nong na sana hinga tabu tabo ang thangra na na chong dita tinene blog video no ba hanyo pai thek jorate leng suka guys tabu gange kisa video khlai mani khlai pai yak ho mane kisa leng suka bra ngai kisa res khlai gena leng sukha bra ekdom hinke sin location nai ji action enggak order hoja mana sih video klay mana complete enggak finally wa kumro kai theng malia enggak ko naji yang photo shoot khala chola yo hi cameraman ko yang ob mami tonggo ko enggak sing tabu pai kha nong phunungan sing o jaga wo ti kang su ko angbo na hari ko cameraman yang kai photo shoot khanya nai la chola yo iko ya tabu borg no kisa photo shoot khai dikina guys ayang ngop ti sifunda o sala jo kana mo esa tola ke tem na ai ma tunggu deh orang kita cukup me ke mana ram di apa di puna apa Anak kadi yang kok. Tak siapa rinco. Wah, kia sih deh, bye. Nice pose. Tunggu lete kasha. Dua tinggal lete kasha. Cameraman. Photography. Ini mau khujili. Ma, apa khujili? Bui itu mana kan? Ini kakek nang ya? Ao. Nang berkabut. Bagian aja. Kianas. Kalau tuh udah kemasang, bahaya penuh tak tuh di pas. Asal kasar lagi ta. Kasar sana ngiri ba. Abu hungkai. Jatan kipi lajak guys. Guys, sentai jatan kipi. Kamera bag tuh kah? Oke. Sentabuk kipi lajak lagi. Ngenrok an video na share rok hajita ngenrok ni support je connect nang wahasi oke nong ni iko naji sin location jeng o jaga se khayu sa bagan no ta enggak nah hari sari bongkha nó thằng lại xin này nghe nó rong bài next blog mà lại xin này chỉ nên video âm thực ra nó xin này hay hình chả chỉ bye bye hình chả chỉ bye bye chắc tao nó bye bye hay hình chả chỉ đấy ha mà bữa nay xin liệp phụ cái chỉ nên video âm thực ra nó mà lại xin này next blog guys